sicela ukuba umshumayeli wethu esondele ezosipha amazwi okuzalwa kobuNazaretha bese sithola isifundo sokugcina bese siyaqeda ibonkosi.
noNdosi nethimba lakho lonke. Shumayeli wenkosi baba uZilatatha, ama-Brett onke eNathesa, nazikhulu zonke ezimenyiwe. Mhlambe kuze ngifike ngoba ngibone ngathi umphathi ohleli siyajaha, angithi all protocol observed. Angazi-ke mphathi ohlelo indaba ka-116 years ikhulunywa kanjani ku-5 minutes but ngizozama. Siqede ebandleni lamaNazaretha 116 years, ikhulu leminyaka eyishumi nesithupha. Bandla lamaNazaretha ngalezi zikhathi izolo njengoba bekuphithizela emzini wase-Foundation, kanjalo nasekuphakameni okudala lizolotshwa official ibandla March 10, 1910. Kwakuphithizela kwehliwa kwenyuka bemenyiwe ikhulu oJohn Nalibale Dube, oPhristi kaSele, amakhosi ayekhona uzalo uNazaretha. uNazaretha angeke ukhulume ngabo, uzomshiya ngaphandle umqali wabo okuyinkosi, umqali wendlela ngokubizwa kwebandla lamaNazaretha noma uBhobhela, okuyena owafikelwa yizwi elangivela kuNkulunkulu lelibiza. Kodwa lelizwi elambiza uBhobhela aliqalanga kuye, laqale lafudukisa ukhokho wakhe owayakhe kaCesa. Kwafika izwi kumzazela lathi, suka lapha, fuduka ngoba kuzovuka inkosi enolaka. Hleze ngejane kanti okukhaleni nakho kuyakuzalwa umsindisi oyakusindisa isizwe sase-Afrika. I'm happy ukubona amanye amabandla ekhona la, ngoba sinama-similarities amaningi thina amaNazaretha nenkolo kaJesu. Although thina maNazaretha simrecognize uJesu, kodwa sirecognize uJesu lo ofike nama-missionary. Thina sirecognize uJesu lo owavukelwa umbuso kaConstantine, kwathiwa uJuda kukhonza ngeSabatha, bayekiswa abalandeli bakaJesu ukukhonza ngeSabatha, bafudukiswa emthethweni ngoba uJesu lo thina simkhonzayo, ubaba mkhulu lo qeda 116, akaze akhonza ngolunye usuku, wakhonza ngeSabatha, waze waphilisa ngeSabatha, waze wagxeka wathi uphilisa kanjani ngeSabatha, waze wathi imbongolo yakho mayiphonsekile emgodini ngosuku lweSabatha ngeke uyikhiphe. Waselilalela umzazela lelizwi elithi akafuduke
wayesefuduka umzazela waya kumuzi omkhulu le kaCeza wayephilisa abantu lapha abantu igama langomuzi kwakuthiwa kaNontanda Bathakathi nebala ke wahamba umzazela kuzovuka inkosi uShaka owachazwa kahle kuthina amaNazaretha inkosi yesibili elizwa ngolanga kuMaskoti eyathatha ibandla emva kababamkhulu njengoba liqedwa 16 years ibandla currently lisenkosini yesihlanu siyibiza ngoNyazi wesizwe thina amaNazaretha asekuhleni uma ichaza kuShaka inkosi yesibili ithi uShaka kwakuwumprofeti kodwa wayengathandazi wayethunyiwe uNkulunkulu ukubumba isizwe samaZulu noma sabantu abamnyama ngoba izizwe zazikethayo kakhulu kodwa kwakufanele kusebenza indlakadla yakhe ngoba yonke into wayeyenza uShaka wawubona ukuthi wayengeke yenze umuntu onormal kwakufanele kube khona umoya othize mayifika umzazela wayesefuduka waya kaNtabamhlophe ezweni lamaHlubi phansi kwenkosi uLangalibalele mayefika lapho khona yila abona khona intokazi owake kwakwehleka kaJuda wasehlela nathi ngizozama ukweqa ithathe lezo hloko ezibalulekile mhlawumbe izobasiza nabangawona amaNazaretha abazolalela ukuzala kwenkolo kuNazaretha mangase ngilandeleke ngokwelogic yakhona uyazi into futhi ngabe kufuneka u4 hours or 5 hours uma umzazela esefikile ehamba nendodana yakhe uNhliziyo kaMayelisa ngoba yena umzazela okasokhabuzela kaNyathikazi ube akha lapha kunentombi yakaHadebe ekuthiwa uSithele okuyena Maria wethu webandla lo kaJuda okwathiwa ewe lobusisiwe sifazaneni uzakhulela uzali indodana nathi lapha eAfrika okwathiwa ewe lobusisiwe sifazaneni kwaba uSithele intokazi kaMalindi kaLangalibalele kaBhuka ufikile kuSithele lentokazi ithi siphathe kahle ungazoni ngoba wena uzawuzala umsindisi ayilazi lelizwi lisho ukuthini ayilazi lelizwi luma seyizwe lifike kumzazela liphinda ngaphambili liyafika manje uSithele ozothathwa uMayelisa azale uIsaya noma umdliwa mafu ngoba kaIsaya lokubhabhadisa kahle wathi umkhulu wakhe uNhliziyo uShele ake ngichaze lento kaShele thabani kufikile uNazaretha uma umzazela esuka kaCeza usuka unesibongo sakaKhumalo isibongo sithi Shele sasingekho saqala kumzazela wanikwa sona kufikizwe nakuye ithi la uyakhona uyofike uzibize ngoShele kanti suka kwaCeza kwakuwakaKhumalo walizwa lelizwe lithi mefika lapha uzofika izibize ngoShele
nebala uthe befika lapha wayesakha umuzi wayesethi lapha ikwashere sasiqala leso sibongo sasingekho nasetsha sasingekho saze igama elithi shere elisibongo alivelanga kumuntu lavela uNkulunkulu yingakho leli gama laphenduka laba umoya oyingcwele umqali webala owathi mafika wathi lo moya oyingcwele mina ngushare same apply ngesikhathi kubhabhadiswa uJesu esiqhingini sasePhotama kubonakala umoya owehla kuye njengejuba bear in mind ithe angikhulumi ngokuthi uJesu siyamrecognize thina amaNazaretha sinale ihlabelelo eyibhaliwe ngayo nina abathanda ukuphila emhlambini khumbulani indlela ingcindezi siyamrecognize uJesu kodwa simrecognize lo ufike seshithisiwe ngoba uJesu ufike kungasayona leya nkolo kaJesu ufike sekuyinkolo lapha eAfrika kaConstantine even ngisho iBhayibheli ngaba sinalo thina amaNazaretha iBhayibheli aliyona i-authority thina li-reference kuwo nina nikuzwa emlandweni ngoJesu kuthina amaNazaretha practical manizwa nini ukuthi uJesu wake wavusa uLazaro thina amaNazaretha kunjani lokho ku-practical that's why iBhayibheli is not an authority book thina ikhona thina incwadi uShembe ayinikezwe uNkulunkulu eyi-authority kodwa thina iBhayibheli liyi-reference book ukuthi wake waba umuntu uNkulunkulu ngelila ma uShembe vusa abantu abafile kwake kwenzeka ngelila without ukuthi kuyisalamuzi noma yini kodwa umuntu onoNkulunkulu njengoba mawufunda incwadi khona incwadi eBhayibhelini ethi uJesu lo madoda kaBaIsrayeli umuntu kodwa uqinisiwe uThixo ngemsebenzi uThixo ayenzile ngayo nani ke maKristu amahle unyazi lolu lubukeka luwumuntu kodwa liqinisiwe uThixo ngemsebenzi uNkulunkulu ayenze ngayo lithatha kubani kuBhombela. Let's go back. Hope siyahamsa. Uma le ntombi isitholele lizwi ithi Sithea ziphathe kahle kanti ngapha unhliziyo uyayibona le ntombi ufuna ukuyithathela indodana yakhe okungubani okungumayisi le ntombi ngelinye ilanga la ibonakala khona ukuthi iyafana nentombi eyathwala uJesu kwaJuda uma ithwele ithumbu zayo ihamba lezinye intombi bephuma koqobosha ekhaya ukhabuka isiphepho esikhulu siyaphephula zaphephuka zonke ithumbu zalamanye amantombazane kodwa esale sangaphephuka uma yama futhi nalamantombazane ngelinye ilanga izwa iphunga elimnandi kunuka imbali elimnandi base beyibona lembali bemantombazane bebaningi leli phunga elimnandi base begijima bejaha befuna ukuyoyikha kwafika yena uSithea kuqala wafike wayikha lembali bathi bayamphuca wayigwinya lembali elele esuke kade igwinya leyo mbali waselifika lelizwi Sithea lembali okuyigwinya lengumoya ingakho thina sigaba kaphunga elihle ingakho uShembe sometimes abuzwe ngophunga elihle wathi igwinya lembali ngiyaqala wagana walotsholwa wazala uShembe ezalwa umayekisi umezala
ubayelisa uNhliziyo umkhulu wakhe wathi uShembe wathatha lesibongo wamqamba igama lakhe wathi umayelisa wamqamba igama wathi uMdliwamafa. Le ngane mayikhula kwacaca ukuthi ayikuyona ingane nomama. Ngelinye ilanga ilusile khona le balusile bakhi inkomo zobuso. Athi bayikhuza bedlala lengane ikhulume leyinkomo zobuba ithi mayiphefumulela kubonakala ukuba linyakaza zifika ingane ixoxe emakhaya. Ingane leyakaShembe ethi uMdliwamafa yenza isimanga bayabuza abantu bendawo yenzani mayiphuza ukuba uyanyakaza. Wakhulu uShembe ngizokwenza okuningi ngenxa yesikhathi. Uthe iminyaka u-22 wayese befuduka bazokwakha iTabaza eFree State. Wayesehamba uyise eneminyaka ewu-22. Kwaseqala ukuthi njengoba uyise sehambile sekuyena ofanele athathe indawo waqala manje waphila phansi kweplaza ayisebenza kulona lomlungu uConrad. Wafunda khona yonke into, wafunda ukubophela iy'nkomo. Kodwa leli zwi liyafika kuye lithi Shembe mina nguJehova. Lithi thandaza welakaza thandaza. Uma ngelilanga elithi athandaza wenza kuguquka into lapho esifubeni sakhe wazizwe sekwazi ukuthandaza. Lamtshela ukuthi thandaza uthi ngelilanga ahlabelele. Isikhathi esiningi wagcina esethandaza sibayile inkomo. Wakhulu uShembe unina uWarren usitshela ukuthi lo mntwana asimazi noma ungenwa ukubonga noma ungenwa yini, kodwa khona into engekho right ngaye bona bengaboni ukuthi umoya kaNkulunkulu. Yingakho njalo malifika lelizwi lalifike lithi kuyena nginguJehova. Yingakho ey'ncwadini zakhe uShembe ayibhalile ithi akekho ubaba owasidalayo, akekho nomame owasibelisayo, uJehova kuphela. Ngoba izwi lafika kuye lalithi mina ngingubani? NginguJehova. Izwi lalilanda uShembe kwabo kaNtanda Bathakathi lathi mina nginguJehova. Wakhula uShembe wagana uMasihlahla, uMashabalala, uMangwenya. Intombi yesine abange sashada nayo wayishiya esigawini ngoba lalo belishilo lelizwi lithi Shembe usaqhubekelana nokuganga ngoba ngithe hamba siyofikana nawe entabeni endala eTshalakazi, hamba uyezweni lasemngeni njengoba uShembe abhala ethi ekufikeni kwethu kulelizwe sazula singenayo indawo. Yize lalimbizela lapha ithi inkosi mayikhuluma ngayo esibili ichaza leli ukufika kwakhe lapha ithi wafika uShembe umbili wayengenabani wayengenamngane. Ithi noma ngabe khathazekile wayengazi ukutshela bani. Ithi waze wathola nina Manase. Wagcina seyishiya intombi ngiyakwenza okuningi, ngiyakwenza ingane yakhe yagcina ecengwa yikhulu ezafa ezaba 11. Ngiyakwenza eshawa umbani ngenxa yesikhathi ebophela iy'nkabi zakhe eziyisithupha ufika kukhuluma izwi. Ngiyakwenza eshona naye kuze kuyiwe sangobeni. Ngiyakwenza konke lokho ngenxa yesikhathi. Uma nihlela in future lezi zinto ey'njengalezi leta beyinika isikhathi ngoba lento fanele iwele ibe umphawu eliyokhula ngayo njengoba nizo-acquire skills lapha ey'khungweni fanele maniphuma nikwazi ukumchaza uShembe kubantu abasontayo nabangasonti, ningafiki ukuthi ningazi uShembe alimazi ngoba uShembe uyifa lomphefumulo wenu. Namhlanje sigubha 116 years but asikwazi ukuchaza fedha ngoba nangu phela ungubani ufuna ukuzohlabelela. Kodwa into eyikhona ebalulekile namhlanje yilesi yiyo ukuthi njengoba sigubha lo 116 years sifike kanjani
uShembe ungubani, uyini, thina amaNazaretha simthatha njengobani ebandleni lamaNazaretha. Angigijimele ngabangishaya ukuba wayesesuka uShembe eshiya intombi yakaMncube, nathi yakaNcube, uNcube lo uNcube yabona uMshumayeli intombi eyafaka. Uyalibona usizi elabhekele kuShembe, ungamshiya umuntu omthandayo sithawini eyashada kwathiwa yeka Shembe, kodwa le ntombi yakaNcube yaba nokukholwa ngoba yathi noma eshiya yangathuka yangaqanganisa yakhipha iduku elimhlophe yathathaza Shembe. Wayesefuduka uShembe, yasheshisa ingane zami, unyawo lokuqala alibeka walibeka emsizini, thabani kufikile uNazaretha, walibeka lapha eThekwini emsizini, lapha afika khona walala esihlahleni, watholwa inkosikazi yakaMdluli uJeremiya owayenaye ewuMshumayeli esontweni lakhe. Le nkosikazi mayithi yokhamanzi engene ebusuku uJeremiya noma we-Black Jack, wasekhona ama-Black Jack ngaleso sikhathi, usebona umuntu olela amazolo, uthi uyayibona le ndoda yomela esuswe yizwi, uyakuyona umuntu kaNkulunkulu ubani, nguShembe, usukaphi, usuke eFree State ezweni lasentla, lapha na uthe uNkulunkulu angihlangane naye entabeni endala yaseNhlanakazi. Uthi unkosikazi kaMdluli, woza umuntu kaNkulunkulu ngiyokwenzela iparishi, usiyamthatha kwenkosikazi. Uthi ubaba wakwami sothi sifika mhlawumbe ebefika ubengene ebusuku engene i-night shift, mayefika lapha ubaba mkhulu uyafika uMdluli, ungubani indoda, usho semtini. Uthi uMdluli, kwakuyisonto, sizohamba nawe siye esontweni lakho. Yafika lensizwa yahlala ngasemnyango, washumayela uMdluli, wayesethi uMdluli khona indoda engihamba nayo na ithi ibizwe uNkulunkulu, ithi uYushembe, isuke ezweni lasentla, ngiyofuna ikiphafumule. Yahlabelela yathi wahazulwa ngenxa yaso. Yathi mayihlabelela kwavuka impoliyane kubantu, kwavuka amadimoni, bahlanza abantu, bahlanza izifo, including nayo uMdluli uqobo. Bakhala abantu babuza bathi kanti lo moya okhona ngesikhathi sikaJesu usukhona yini? Basethi uMdluli, hayi ndoda, qhubeka nohambo lakho ngoba ngiyabona ukuthi ngeke siphilisane nawe. Ngoba kuyabona indoda kunamandla, vele amandla kaNkulunkulu ayesevele bembathile, ngeqile lapha edla amapethizi, ngeqile ethatha ibhubesi elibophela liba yinkabi, befuna ukumbulalisa ngalo ngeqile. Wayesenyuka wahamba ibuza lentaba ikuphi. Uthe befika lapha ngaseHomisi, nasi lesasitolo sakaNkomo, kwakunesonto lapho wayesebuza intaba sihlakakazi. Kwathiwa hawu, ufuna le ntaba eney'mbila, ufuna le ntaba eney'nhlwathi, ufuna le ntaba enezingwe, ngekulunge Shembe. Wathi no, let me go back. Ngibuyele emuva, wacela kulaba abantu abengicela ninginikele lotiki, wathatha isitimela emsizini, wabuyela emuva. Uthe belabhoda lafika izwi kuyena, njengoba zithi imbongi, isitimela esema lapho kungemungwe khona, kungemtholwa khona. Waqala lapho, zathi kuyisitimela samaphondo. Safika isitimela sama lapho kungekho siteshi, lakhuluma izwi lathi, Shembe uyaphi? Ngoba ngithe sohlangana nawe entabeni endala yaseNhlanakazi. Wathi bangisabisile bangisabisile Jehova. Wathi lalela-ke, uma ungehli ngizosibulala lesitimela nalaba bantu. Ukhethana ukufa nalabantu bonke, igazi labo ngilibuze kuwe kunoma uyofa wedwa. Wathi ngikhetha ukufa ngedwa. Yasethi yasiyehla lensizwa kamayekisa, iphethe ishumbu layo, idla ukhothi. Ithe mayehla yangena kaMnqayi, la yafika khona yacela amanzi, la wathola khona uPetros uMnqayi owaba umfundisi wayo oqala wagcotshwe na-27 years. Ithi mayifika lapha eManqayini icela amanzi,
kusukuma isalukwazi bayayibona ingane ihlezi lapha uPetros Mnqayi, kusukuma umuntu omdala ukuphelela amanzi, uyabuza uthi lo mntwana unenkinga yini, bathi hayi lokhu azala uyagula, ekumkhomba ngomunye waqhuma imsipha uPetros Mnqayi. Uma eqhuma imsipha uthi ubaba wakhe ayishembe hamba naye lo mntwana, uma ehlupha kuyoba indaba yakho, uma ngabe ngakuhluphanga kube indaba yakho, ngoba thini lokhu azala unje. Nasekuqala ibandla lamaNazaretha uShembe uhlale 3 years esefikile engenawo umuzi ehambelana, umuzi lokhu awugcina kwakho eTabazo. Uthe ngo-1913 kuya 1914 waqala wakhiwa umuzi wasePhakameni, wahamba wayohlala kulentaba yaseNhlanakazi, wahlala eMgedeni, wahlala izinsuku eziwu-14 kule ntaba. Kwakufika iy'nkinga ey'tshokotshobo kuyena, zithi Shembe uthunjwe kithi, athi hambana nazo, kodwa sekufika lo moya kaNkulunkulu futhi ne-clarity engifuna ukuyenza lapho. Mhlawumbe noma ngagcina lapho manje yenzile, ngifuna ukuphendula lento ekade ishiwo uMshumayeli ethi why amaNazaretha athishe uNkulunkulu. Uma sufika lelizwe belikubizile uthi ngeze ukuhlabelela okwakusefwini, ithi ngezwa inhlokobo ngezikhalalisa, ithi kwahalalisa utshani, kwahalalisa amatshe, kwahalalisa izihlahla. uShembe kwagcina sekhalalisa iziqu zoboya bakhe. uShembe ubaba omkhulu ingakho waguqa yena waze wahamba, ngoba walesaba lelizwe, wayisaba lento, akazame ngenyawo ngisho ngisusa inkonzo, akazame ngenyawo ngisho phethe inkonzo. Abaqala ukuguqa kwabo unangaphuma sipothe nongalozini, yena akazange aguqe, walesaba lelizwe lamthatha lathi woza Shembe ngosuku la-14 wafika uShembe wabonana ubuso nobuso noNkulunkulu, wamenzela isidlo wamnika sona, wathi lokhu kubufakazi ukuthi mina uNkulunkulu sengikuwe Shembe nawe usukini. Ithi waqala uShembe waba uNkulunkulu kaShembe, waba uNkulunkulu wamaNazaretha. Umoya owangena kuShembe yilo uJehova. uShembe akaze abe yindodana, fanele umehluko, uJesu waba yindodana kaNkulunkulu, kodwa uShembe waba uNkulunkulu ngoba umoya owangena kuye entabeni ngesikhathi ushisa isidlo kwaba ubani? Kwaba uNkulunkulu. Uthi ngaso leso sikhathi ekade lo moya uNkulunkulu usungene kuye, ithi waqala wabona umhlaba wonke esendaweni eyodwa, ngeke ubone umhlaba wonke usendaweni eyodwa unayo uNkulunkulu. Uthi kuso leso sikhathi waqala uShembe wafunda lonke ulimi olweyilwane, olotshani, olweyinyoka, ngoba engelo umoya kabani? kaNkulunkulu. Uthi ngayuka ngumfo kaNhliziyo, ngehla senguyise wezizwe zonke, waseba yenye into. Khona lapho kwathi wabheka olwandle eMashebe ngeswayi, thina sithi maNazaretha asebuhleni unyazi lizofezekisa isiprofetho awathi wamashembe kukolwandle, ngoba lezi eyabonwa ubaba omkhulu ayibona kwa kukolwandle yilena onyazi. Wathi ubonani? Wathi ngibona ihlabathi. Wathi wabona ihlabathi lezi, abakho abantwana bayoba ngangeyihlabathi njengoba namhlanje ngiyazile ziyihlabathi zali zolwandle. Wazehlala uShembe esenalawo mandla, esephilisa, esekwazi ukufunda ubuntu ukuthi ngayizolo ubethini, esekwazi ukufunda ulimi lweyilwane, esekwazi ukufunda ulimi lweyiloni. Mangathi wafunda ulimi lweyilwane, angimthathele typical example, bayayazi laba abahleli la ukuthi wafunda ulimi lweyilwane, esegindisile sewakile ukuthi wasegindisila, ubiza undunakazi. Uthi ndunakazi mawuba nenkinga yakhe indlu yekhwale, uyongena lana ukhulume khona ezifu ukhuluma nami, lendlu yoba yimi.
lethu ndunakazi yezwa na wathi kuyongenzela yona njalo ngesabatha uyofunda incwadi yombhedesho kanti lapha eGibisila kunezilo esibizwa kuthiwa yikhulu lenza nje isibonelo kwelinye lamasabatha ebhize funda uyathola isigijimi ukuthi ingane yakhe isibanjwe yingwenya uma thiwa ingwenya mina ngimazi ngamehlo angimazi la ngambona esina lapha lo shaba wena manxeba yamazi ngimazi ingwenya life ayibokho baza semgidini ubaba mkhulu uhleli nomgomo ephakameni uthi ubaba mkhulu wemgomo hambuye lapha eqhukwaneni nangu ndunakazi ekhuluma laphiwa lokhu li uthi hamba lapha eqhukwaneni uyahamba umgomo uthi baba angikuzwa naye indaba kaMngoma soyikhuluma ukuthi wambona kanjani uShebe naye indaba kaMbatha soyikhuluma ukuthi wambona kanjani uShebe ngoba thina sacelelwa yaphela thina woqala uShembe wanyuka yedwa wasibengela uNkulunkulu ukuthi sinyukele entabeni endala sehlakakazi uthi uNkulunkulu uShembe ufuna nabantu bayinyuke beze la kofanele bathi babe neziqala abawufike bazenze wasikhalela uShembe wathi uNkulunkulu kuyohamba phambili iqama libize uShembe wazazi izinto engenzeki ngeke kuthi angisho ukuthi nalababhilidi wakho ngithi wathi lelithelu lonke lamabhilidi kuyawahamba onke lamabhilidi koba wami wathiwa ngoba wakho kanjani Shembe wathi ngoba wonke leli bhilidi lobe lunomuntu wami ungakazini ukuthi khona isigubhu esiyoke esikhale emavasithi ungakazini ukuthi kuyobe khona inathesa icule emavasithi ishaye isigubhu nawe nangisho abantwana bakho babamkhulu abalitholanga ithuba elitholile bafunda nabo bahlala ama-dormitories eFort Hare befunda kodwa balitholanga ithuba elitholile lina kodwa babamkhulu leli thuba elitholile nathesa wayikhulumile ngalo ukuthi kuyohamba kwenzeke uyabuya ukuthi angikuzwa Nkosi uNdunakazi ithi hayi ingane kaNdunakazi sibanjwe ingwenya uma ingwenya ishona phansi koNdunakazi esizibele enkukhu ifika nangu babamkhulu nomuzi wasePhalamende ukhuluma nengwenya ithi wengwenya uzuba wahlanganisa lo mazinyo ungamuthi lo muntu ngaphiwa ulimi lezilwane ngaphiwa ukwazi lonke ngaphiwa ukwazi ukuthi umuntu ubeyicabangani ngasiphi isikhathi uma sehobise hambe ntanga ufika insizwa emnika indawo ugwaqele uthi Shembe ikhona indawo bese ngiyikhokhela lapho ephakameni Shembe usungayiqedela kunoma uhamba uhlala ngoba uzinze indawo uthi amaseyiqala lo ndawo kwavuka umbango phakathi kwakho nabafana bakaPhasalini waze wangenisana enkantolo Shembe senomndeni uShiftini bezoya eVerelem uthi useyafika ukuthi lunga Shembe asambe ngoba siyenkantolo uthi mhlamhlanje kaMayekisa lapho ukwazi ukuthi beyenzani ngayisonto ithi angisayi emeli wami enkantolo ngoba ngikubonile ulele ebusuku abafana bakaPhasaliyane begxisha amasele bemthele ummeli ithi sofika uyitshela inkantolo ukuthi angisi ubandlululo lamhlukumeza ubaba omkhulu njengoba liqeda 116 manje lamhlukumeza wathi umuntu omnyama akafanele abe nemizwa engaka kwathiwa yidilize lemizi ithi mhlamhlanje kaMayekisa kulungile idilizeni mawuseGibisila nidilize ibhalo waseGibisila ngoba emva kwami uzuntanga yenu nithanda ningathandi uyofika ivuse lemizi yabo senhlose kanjani ndosi ishawa ekhaya angeke umuntu okuqalela manje wahamba babamkhulu leba ihlabelelo za ubabamkhulu ayikho badabana ayiqala isuke ekhaya akaza phuma ukuthi ngifuna ukuqala ibandla lamanazarene kwaba yizwe langena ulela boNkulunkulu lenza yena waba yini uNkulunkulu ngisho ihlabelelo lezi ayikaze ayibhale ngokuthanda kwakhe esokuqala fashelelwa abantwana ngo-1910
sikelela ubaba noma ezule ey'ntabeni esesibili safika ngo-1913 ngincede ngothando lithi uma ukufunda umlando lithi lezi iy'hlabelelo zayifika ney'thunga zasezulwini lithi ngelinye ilanga zayifika ngisho ebhekile engalele bese sithi bhala lithi intokazi kaMdluli eyimazi ngelilanga kuthi mhla kufika izulu ezulu wamemeza wathi gijima nobhala intokazi eyayibhala uSandiwe yathi gijima uzobhala uthi samfike ezikezela ethi yizwi lezulu lizwakele umhlaba wonke eyale wena chef abasibuke ake sithule alikhulele ngalo ushaya iveselelo lithi Nkosi siyelela ubaba khuluma nabantu abafundile right zejabile sikelela ubani othi zijabile akufanele kube unyaka ukhokhozwa lesibelele waye baba mkhulu esazojaba waye baba mkhulu esazolala emahlathini athi zijabile ini waye baba mkhulu athi izwi lezulu lizwakele umhlaba wonke esalandelwa abantu abakufayo namhlanje lizwakele eSwazini namhlanje lizwakele eCuba kwakumuntu loyo umuntu uthi uma siwayigwenya ngathi uma igwenya ishona la phansi ngambona phansi zibele wakhuluma nengwenya wayibhala leyihlabelelo zonke ibhalwa ngoSimba zingabhaliwe entweni zafike zashelwa ngo-1940 seyishelwa inkosi yesibili uLangaphuma Soko wabathola okuhlala edeni Ntombela banomlando wabo wabathola uMngoma wabathola uDengcobo abathola ngale mhlafika iNkongomane kunomlando wakhona wabathola uMbatha ababethula ukuthi abayobhala amakhola azofuka akumehamba ushembe entabeni abazophuma uMbatha webhala amakhola ngoba ama-missionaries ayesengasamfuni ushembe ethi uhugula abantu ebizwa ngomhungulo bathuma uMbatha bathi angabhali bedlule entabeni lapha ngakoba koTshangikazi acuthe esihlahleni abhale ukuthi obani abahamba noshembe wathi ecuthile ihleli idlamshadi kamayekisa wabona imbali uMbatha izabuye wabona imbali yathumela inkosi yathi bembize leya ndoda yayifisa yathi wendoda wenzani yathi mthunywa amabandlali athi wenzani athi ambhala abantu abazophuma ebandleni balandele wena uthi ubaba mkhulu yini labantu baphume ebandleni balandele uthi uMbatha bathi inkosi waqala manje wathi inkosi bathi khona into abakabayithola uthi batholani uthi bathi zonke izinto abayicela kulo bayithola ithi idlamshadi kamayekisa wena Mbatha unawo yinto esisele uthi ithola uthi yinto esisele uthi msoli ingane ithi pho yini bacela ingane uye kubhala
bana kodwa awusayini washiya phansi phela ebathola oDendobo babasebenza eGoli efika lapha unkosikazi kaDendobo emona uMaluthuli ngizowunyeka lo mlando ngoba sikhuluma ngomlando wokuzalwa koMnazareth 2 May 1935 esekwenze konke abhale isabelelo sokugcina sibhala kwabo 219 aqala ukukhuluma ngase aqala ukubhala ska 218 esizalo mazulu sibonile inkosi yethu evalelisa bobaba kamfundisi ukhubisa lo baba kamlika gospel emva kwalokho wayesehlola indlela yakhe baba mkhulu uthe mehlola indlela yakhe wafica ishwele ngeshwele zibili zihlabelele zithi besilizile webaba mkhulu isheshe kanjalo sasulwa uwena awela behlabenyuka namabhayibheli ungaweleki lokuphula ithi ayinyawo zabo zaseyibonile emshumayeli ithi babe ngene esendlini yesonto neyicathulo eyifoma kusho njalo inyanga yezulu ithi abangene endlini yesonto neyicathulo abagunda amakhaya ithi kubo nababefundisi ithi yafuthi umfundisi owayengagqokile ithi yathatha isembatho sakhe ithi yamambesa athe seyabheka amantombazane ezembathweni zayo zangamfika kubo labo bantu khona wathatha itshe wamjikijela wathi sinjenjenje imithetho yakhe yashula wabonakala evuka babamkhulu eheso lalibovu wathi bantu abamjikijele indoda engifithe emfuleni wasehuze ungaweleki ushembe uyunique ushembe afani nabanye abantu ibandla lamaNazaretha alifani nababantu ibandla lamaNazaretha bakhathanisha namanye amabandla lezimele ibandla lamaNazaretha liyamrecognize uJesu abeli kodwa hayi liyazi ukuba yena uJesu angena uJesu uyabuka kubaphila text ziningi ushamabani uyoshuwa ziningi izinto ezashintshwa ngenkolo kaJesu ngisho isabatha ifike lavusa umshele babekuchithile abakaConstantine wasekuthathilana ngo-1935 lamuka lebala 76 wathatha ungalozini wamuka lebala 95 wathatha uthini lamuka lebala 2011 wathatha isikhonza khona wathatha isikole samshona wathatha inkinga yena yayisebuka naleba unyazi lwezulu namhlanje lisesandleni sonyazi luqeda 115 years vuso omunye endlini yami ushamba afananga noNkulunkulu bakwezini izizwe uJesu wathi Mateyu 23 verse 37 Jerusalem wena ubulala abaprofeti uthanda ngamatshe abathiyelekile ngeke nisangibona lize lithi ubusisiyo zayo egameni lenkosi kodwa baba mkhulu wathi inyama yami
lona akufoundation uyazezulu unanini ingakho thina wathi uNkulunkulu afananga kwala noma esehamba ubaba omkhulu ebheke kambazini naye uNkulunkulu yogcina khona nahamba khona ibhulukwe naze lakhakheka omfungwa novela ithuthi intombi zakhipha iy'peletu zakufasa kuthiwa nazo lezo peletu zayidla inyama yakho waphuma igazi lahlangabezwa khona imbokolo ehlangabezwa omkhulu bakambazini owafika wahlala esihlalweni sesigabane wayesethi ngizobuza uNkulunkulu ukuthi yila yethanda gcine khona lathi bebuya esezongena emkhayeni ofica umzingazi udlindwayo wayesethi indoda nendoda ayiyesihlahleni yokubuso wena kanjani kulesi sihlahla bakhuluma bathandaza bathi nceku akashoko lutho uNkulunkulu wayesekhulumula imozaziwa wayesethena uthi uNkulunkulu sobela kubona lokufuna udlindwayo kuthiwa wathekha kabili ibhulukwe lakhe wangena umzingazi wangashona phansi wazowalela phesheya owubiza umhlangano wathi uzani bantwana kanhliziyo ningayi lapha niqondwe kuthiwa wawela wonke umhlangano uthe bosuwelile wathi ndiyathanda yini bantwana bakanhliziyo anikhombisa uNkulunkulu ibhidle beniwela kulo bathi yebo siyathanda wakhulumula imozaziwa wavuka inyoka enkulu uNkulunkulu wavuka iziselo zomhlaba wazenza ibhidle wawela shebe ubaba omkhulu wawelela emkhayeni ilapha afika khona wahlatshwa ngumkhuhlane wayesebhala lamazwi wabiza ukuhlala ekuyentobela wabiza umbono insimbi yayingakabibikho unayi wangakasontwa ngonayi usisi wangakasontwa ngosisi insimbi yakhala lapha ngo-1936 kuyale yayingakabikho waseyaleza kuhlala ebheni nombono wathi uqale uyakhuluma uthi sengiyahamba ithi kodwa lazi uNkulunkulu yokubekaphi ithi methanda yokubeka emkhathini lethanda yokubeka esifubeni sakhe kodwa engikwazi yakile kulahlo basebeyibuka isikhathi umphefumulo kababamkhulu waphuma ngonayi njengoba kukhona kunensimbi yesikhumbuzo sakhala ngo-1935 kwakulwesine 9 May emkhayeni wathi kusuweshe umzimba wakhe ekuphakambeni wehla ngo-6 ingakho lapho ebandleni kunensimbi ekhala ngo-9 bathi abami iphinde ikhale ngo-6 uthi-ke kohlala endeni uthi-ke ikhathi ebaphuma ngaso umphefumulo wakhe nesikhathi engiyokwehliswa ngaso ithi anoshaya insimbi ningikhumbule noma ngabe ngikuliphi izulu ngiyobuya ngikukhumbule niyigqikele leyo nsimbi ngoba suke sikhululwe ubaba omkhulu batabami bengaqhubeka ngiyasaba ilenge bengabuthi kodwa ngiyibisa kodwa ndosi kufanele ihlelo kahle angiyiboni ihleleke kahle lezi ngane zincane azazi nangambono kalozinde kufanele kane ngiyitshele ngokalozinde ngayibona inkosena eyaqala lapho ukhehla phume batabami eyathi bayifike ekuphakameni bephuma esikoleni eFortel athi ubaba omkhulu namhlanje kufika ubhuti wesonto uzovala inkonzo eshilana lisukume ngenyawo athi ningafuni ngibona abanikazi mina ngangikhona I was physically there uqala okhiyo labo khehla phume hayi ngezwa ngendaba mhlaba ufika ibhenge kamuhle eqe ukuthi bobovu esembatho semhlaba eyahlabelela inkosi yethu yathi namhlanje khona laba abafike nalento ningabhibhili kwathi ngo-October ubongani umthetho walapha ekhaya ngiyamazi mina ngamehlo ngazi ngisho ibona i-cardet ayeyibrani ubongani umthetho uthe umshumayeli izinto zale ekhaya yikhulu namaculo akho ubongani umthetho ube wabuzwa wohluthu the late Bishop Tutu bathi sinenkinga nile badeni amaNazaretha nenzalana thina ishabelelo ziyaphuza nina ishabelelo zahlatshelela ngo-1910 yazi noma ngithi inkosi isikelela ubaba namanje khona into evukayo angibuyele ebuza bebuza ubongani umthetho owayiletha lakithi angithi niyamazi uthi ubongani umthetho cha inkinga ukuthi lezi zihlabelele ubaba omkhulu zayifika ney'thunga zasezulwini zifika noNkulunkulu ngisho ukusina lokhu ubaba omkhulu kwakufika uNkulunkulu kufike into kumgana
Kata bamjodo ngakelitana. Ngicela ukuma la.